Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikete chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo busongo eyerange eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbwata hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ga oikome karibu sana erinde tunyare gusanga asinchira ere eyo bwamo kigima na bwigonchira yo wikira no nchengoro kwa Matilda Obaigwa na cross ibi manyiro nere vene enyaboke karibu sana erinde tunyare gusanga wika omwerio na abanyanyimbo ni gobono bachakire ubutuki kubwatikana negekore asomubire ubumusao yomo bwemyaka yegatwa nyara gotoka soroche rwa ekiogo ime ya kanyimbo gotoka ewode ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisi pono mobero yo nigo orengene chingoma chintindi ase ebigoti ekero bono abamenye bechinse mecho panyale gwichandira egekore kyo naboigo kobore buno butuki bonyare kwango igwa naboigo ire komanya ningi kirete umusao yo gosire bugimba bwae Daniel Ontiri no roboti ro senchira ingikirano mapema lero asorochurega rwekio erogotoka kanyimbo Nyatieko Kitutu Chache South abamenye bense miga nigo baboka no moichano magaga yokomera umubere bumusa chomo bwimeka yegatwa kora soroche olenge ne chianga kolende nigo boigo olenge ne chingoma chintindi ase bigoti
korengana na kirori abanyora umubiro iga n'abana bacha gotenya abo bayirana na kubeka roboti asa abantu abanene abo baonchukanaine ensemeyo kwerere bikoro byebwatanze nekenyore kigima giaichaiga kwenekia awe bona ntigo naru kanisa mambingo ikamwana yo muswati getogotira onde biukire tabu no mondo tokire rocha ngakimwa manyora ngaya na abana bali gotenya baminyokire bakwanire na igure tango gendora amaene na ikire rocha na nyoriro muntu na bokoranga araire angene nchiraga nchirankaro bonorora ngakiara ire gotenyegeri bone tukumezi tutanya karoreke nkieke kiegendererete muntu na bokorora kero kenda abo goigia kabekuo ikiagara mache na maketa konyara gotirimbuki na nchirara ire buno raira ko bakokua bono mutu ole gochienga koime nto konyara kumumanya goikira iga bono iga nturamumanya na atema gwetana gwake sirimbi distance y'abantu bakire batari bakembara ikira kumumanya bakabona abamenyi bensemeye nigo bakonera igoro y'ibikore by'imibere gotoka hasi chindo chensemeye na manasi chinchira chibotutukano ibyo byabaire enaro nabono babolia obolendi komentwa banalire tokonya kugoka mambito igwo montaru tireroche chisese chiru tireroche toko igwo parese ningwa kwere maiga batambe onoje side yensa kaye serikali yale ngerende bagateba ngo akabare parese banalire rogoro montana tokorogora linde botukonera okabero mukinyu mugima bakakaro rokerangi ntumete serikali mutagata konya anyimba ntubu ati security saine umubero iga nigo magae horosi gwa sensemeyo oirwa n'abanyimbo goika senkendo chingakyo botuki bwachakiwe n'umukia bokoligia komonya igoro ya nyagosira marietae na saruete agito turasabe neri oborendi botinge serikali yeito ye county babeke usalama etierete tonyare tokonyoro bwene bwa muntu yo tokanyiroche na tumaya ningo nkorobaterega seni kya gatembe kurega kitutu cha South Imeye county ya Kisii eritrene ngoro kwa Daniel Ontiri Waziri w'uburinzi gusingira buna na tayari kigima kuchokia buna abakenya banyore oburai borobuya ase amatuko ari busyo kaukwana kurwa ase nyumba kurwa ase county ya Meru achinga kichebirero nigo moske Dr. Fred Matiang'i anyara korera buna na chikonekia esikose ase oburai borobusyo na chikonekia buna korire abakenya maya korengana buna Amerika kolechira kose korengana buna lichiko riganeti kazi mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaka kwa sababu hata mimi nashangaa Capsule unaniuliza mambo ya pesa ya capitation mimi nashangaa wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu president alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget first allocation tunaweka kwa elimu second tunapeleka security alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo naniambia walimu na naongeanga na walimu wengi kwa sababu ya my colleagues, some of them tulikuwa nao shule Kenya. Mimi ni mwalimu, all my colleagues. I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there's no capitation. Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaomba shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover, ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Wanajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati, hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi. Sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali. Ama namna gani? Wananchi walalamiki bure. Wananchi wanalalamika kwa sababu hakuna huduma kutoka kwa serikali. Na wananchi wakiuliza haya maswali hawafanyi makosa, wanauliza maswali kwa sababu hivyo ndivyo hali iko katika vijiji zetu na katika sehemu zetu mbali kwa nchi. Kwa hivyo shida ya kupanga nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi
imekuwa mzigo kwa hao wenzetu, na kazi yao kubwa, vile nimesema, rekodi yao kubwa ambao wameshikilia ni ya wizi. Sasa ndio kitu yao ya muhimu ya kufanya ni porojo na uongo. Kienda kwa social media sasa, hao ni kulipa bloggers, kwanza uvumi, sema hivi, sijui Kalonzo ameenda wapi, Matiang'i ameenda wapi, Munya alienda wapi. Hiyo ndio kazi ya kulipa bloggers, serikali ya cyberspace ya bloggers, government by blogging, all government by bribery. Kishindikana wananchi wakiuliza maswali sana, waweke laini, wape shilingi 200 kila mtu. Wanasema hiyo ni empowerment. Mambo ya aibu, unaangalia unashangaa, for a country that has got the capacity that we have, how you can run such an incompetent establishment when you are just surrounded by plenty of resources to enable you manage the country differently. Wananchi tunawaomba, tafadhali, haya mambo tunayazungumzia, muyafikirie sana kwa makini tukienda mbele. Ndio naomba namba 4, vijana ambao mko hapa, tafadhali, ndugu na dada, chukueni kura. Tunaweza kuongea haya maneno namna hii, tupige dance, tuombe, sawa ni kuomba, sawa ni kupiga hiyo dance. Lakini sasa kama hatuna kura na hatuendi kupiga kura katika kituo cha kupiga kura 2027, hatujabadilisha maisha yetu. Na njia tu ya kubadilisha haya maneno ni kuwa na mwanzo murigiria na kwirana ase kaunti ya Nyamira niko bono egati yabagaka kuro ase wodi ya Bugichora bunge ya West Mugirango peso kirie na kugikiria na boigukuraga ebyara burae bwe bunge yo ya West Mugirango na kiroba guteba tibara baba kugokiwa enchira amagendero abirika okorekana roro anne muno mangana yechipara na boigo enchira chibasari uchasabana bakwenda chiskuru chikobagwa niko ba mumochire mu jumbe wechinsemecho moske Steve Mugaka nekiroba kubore buna tarabaga kwikirania chira chiri abete gakole chibichecho cyariganirie nere Fatigade Kisemba eta nengo Thomas Bogito mawa Mongol Sporting Station ekerenga ya toletira egari tukoria rero etwaja kondos omwesimi goito Walter Misire elinda ajigo tokorero burai oboya 2027 neke sababu ya kogera togo mwendos number 1 akaromo komoria ni kichana mudogo tora tuma siaro kato konye nanu mwana uko guri ko koya amorusiriko elia kaberengo rero tora mangana chipasali buna atie ka ukwana kare chipasali bagato wenda kolete ruange twoichori twa abagirishi bajira mutwe wate ukarugo sengera mate ganda baka Nyamira otumeke transport finally tonyora epasali ei eibono iyo ndra koneka mwisho Daniel Yachoki Onduto na kabeire umurai kurwa Bugichora ase egodi yakarukirukera ase ritukoria rero itwachire gaiga buna Bugichora gose buna bakeboye koendosia barai baito 2027 oyo minto Walter Misire borokirie chimbwa chingia na ndo temira gokonya abantu ba minto all round erebuno mosae to mwendo sirero kam 2027 achikobo murayo ito egento kende gya kabere intu na wa West Mugirango twasabire so much omurayo ito bwate bono iga igado that nga chete state house ko ligendagera aba minto morigererie chipara cha West Mugirango none yamwe chakoreta kicharuze tuwo igolende tutagete kijana geko genda gechiko turwanirira mazira yaitu samarieta ongoro kwa Walter Misire gong bwate ganga yo koriye kirugo kiyo buchumbe bwa West Mugirango chipara njari tune serikali na ku independence bono liye serikali yaro chipara chinyinge lakini yo tuli no gukumya no gwechano konge na Nyamira za county nyo chipara no nene abara ibaito twatebeti guna mbarenga semeseria kiyo na into bono tutete koyendera semeseria bino tuchikoletera abantu baito chipara ende yamangana ye chai ntwaletere tu bonus yo bosoku atoichanirie paka koenda tukaborie serikali na chibese chikale koena no state house baminto na chia bonus yaito komenta nabwo
njebna Walter Misiri na chiete kotini ninganyete KTDA banga machibu under the yonto kitogoro kana Access to Public Information Act na chiete ngaba boli bange books of accounts kongoro kia secha yeto ya netwe elinde ntwala na njeli chibu lyo kote yomole mina echa yaito nichibe serenga ya netwe tomanya nirenga batumiete bakabagatigari echichinde abale miboka mbamanyete ne bonus yo kana bego totebia onyo bago turwanira onyo tari goturwanira igobono e bonus yelialie tonyo kuna kugo turwanira abo bono ntotayetero oli turwane segie ngao bono chikura na chama timu ne chinsara jaito chibwata aso bonge e chama igontaite ko sababa bantu ba minto umwana oito korokuna ne Dr. Fred Okengo Matiangi ne ngona koboliare na intwe mori ito nero toko enda nero geti nero ne to gikonia ta nengo Yamate yomosacha Julius Owondi oyo siriti obugima bwae kura ase chinsemo cha kura ase chinsemo cha maguti eyo gotoka mesa location ya bwa Kiamburi ewodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango ni kubono ya nyare kuboria enyare gusirwa erio konyara kwenyorera school fees yo wakanira abana ase skuru na boigo endagira yoko abana kolengana ne amateyo nigo bagoteba buna nyagusira anyarite kubatiga ase akongo ekikeirere omosubati oyo bwata abana batano anyare konyora chinga kichinkongo kogendera gukinia abana bae range chingaki esiro ase eyamate yarure aroro nigo omusunte omonene ugutigara asinka eyo na yabatiga eyamate yonsi kubare aso musunte omonene ase batari kumanya buya ase baguchakira na boigo bagukorera akinche na tigeta abana ba mwana na yasirete antigeta abana bimwe andi takamana tali aro mwanje kwazi ndabande basirete bagantigera abana ndabande bagasi oyo ndagasira gatigera abana ono yo gatatu bagotira abana bimwe ko chukole ndabakanarose unabono kurwasenga yomusacha Julius Obondi oyo osiria ubugima bwaye maega yokurwara asegeka yetaneti emetieni etano nomo na gotiga maega omurugi azerieta winigesare amo na bana batano abwe asumwana omonene obo aregredi egetangani na boigo omoke nigo akogonga buna akwerera omusubati egira ongo omugano omoke orasomoche oyoiga ugotoka sekenyoro kia maguti ime yesa location ya Bukiamburi ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango aiga sitoro no muchi bo Obondi nyausi aso mumurokoro kwa Elias Obondi anyare tokabaga gusira uyutinde geturi tokolie igoro Elias nabatigete omukungu obwata abana batano omwana monene igabwate ari grade 1 oyo kabere PP2 abo bandi nabana bataragende skuru bataraikie myaka yo kwende skuru mpaka umwana okogonka narororo Elias yotigiro omukungu omoke omuise kwa moke sana nabana batano mbabwati nyumba ase bakurale nyumba ase bamenyete nyumba ya magogo itabwati no nyembiro ko no ene getanda no enkende enkeyo no ene kisuguri abana bakurwe kende enkeyo konye bamenyete jikoni ya mamu mwabo ase bone nyumba yaje tukubekerera ungegere Elias yatinde no buri mase bakori maburi mumboyo buri mababwati buka no bukubeke nyumba konyiri asinero gosoko gendo kolibe barua koli kukira lituko kolibe konda ya 150 une kurwa karwali temetenye sta yaire no gusira nyumba asirere takamanya koiru moche nyami kurengana no murugi onyagusira oyo umanyikaine buna winigesare na boigo ngina nyagusira aserieta Milika Obondi nigo bakwanire ajaiga igoro yobotaka obwere obwo bore asomoche obo maega na bosio esingo rusimba kine ninja ndege tena ndinde meire itimbu ati nyomba na yanga bana bako bekamba bwati ndagira teyo asangulema ukole monobo kende ngeyo none skulu konyora kusomia bana nobo bana bachia bana basi ba chande kiri bana chande kiri bana tumati singo cha kurusia ndagira ko barakeri
timbwati ndagera gaki abantu baminto gaki monkonya gaki monkonya gaki nebimwerera mono natigere tugaki osogwanja kwenyu gaki namasana none nyomba namagenyomba nanyamagogo twabegete omwana gaki kubwatikana naya bono yamateye nigo boigo bagendereire kuburia abarai bechingenjo ao batarire asenkeye na korwa ogusira wechingenjo ao buna bono endagira ukwagachirwa enyumba egatie binde egento kirakonye abana ba abake eryo gukina kubare amona afya erengia andora na abana batiara abana abakesana mwana unoyo moroje ne grade 1 ya na abande ngobakona ngogonga bari nabakesana abantu bari kugusuna nyasawo moyo muya bakonyeke agere baya so yoko bakonya abana akinche nari gusaba barayi bonse pibanyamira county tuchake no mugabano itamos nyaribo tuchomo MP to Steve Mogaka women rep ito Jerusha Mumanyi nominated MP na Irene Nyakerario toko basaba senator istobwensi umusike okongo kaki so gwancha mwari korora mabira abana batigirira igano nayo ise kurigire na mabiruka abana banone ndagira mbabwati bakibange buna abana barwarite kwashiyako Hinko reportera Gatembe kurwaiga maguti rankenyo ime ya ward ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Nchefatgad Gisemba Hotigara asekiroro kyobokonyi na bwigo eamate yomosacha busi eamate yanyagusira Andrew Mongare Siro oyokonyora okora emirimo asensemo ya bodaboda nigo bono magega atarasiri bugima bwae nigubono nero ekuboria obokonyi kurwa ase bale no moyo bugwancha okuyahega nigakorekana chinsemo gusekenyoro kya Nyansaga egotoka sub location ya Bomanyanya wodi ya Nyamaiye bunge yo ya West Mugirango na kirobono bakuboria una mbabwanete gose mbaganiri ogosirwa ase omusubati omotakano uyo nyarite gutigerwa abana babere bono abwasanyorire egetiro kurene nigakuboria anyare kwego nonye nemeremo elio anyare gukinia abana abo ase enchira ere endonge asamarieta nguru kwa gurusu mugire uyu ngondo yo mase familia ya mwamagari ekenyoro Nyansaga Bomanyanya Agriculture musi botigarite gatigete bana babiri no ase familia yetu bwati kembe abibwata bokongo bana Igondo muno Samson aiga noka omwana one ngabwa to monene ndo moke saba mu ntigirero kuna ntigiro mu mukando mokono kale ngoro na rende kuno muntu ugonsira nje na twara bono ngani ngendere tagatuko no mwana one Pembu atiande ndabatebi gonda batebi ngake serikali mutukoni Samari taikoro Christine Bukunda bakona na tatako sira baba kono ngani batebi tegen tunari ko basala ninso metekimora konya nyore gasi so banje kwabonde oranje swakyambu atisi nyore gasi konyera abana sengencho nane nyumba timbwati indo sari abana nyumba rende nakubasoma mware gwanja murwanira umwana uyu mamuri ke barua kende akonya abana kera nyore gasi yebi angorro kirige sakweke ninyore ngana ro janduone ono ngote vitiu kimasira ngambi yamono asoko konya to konya tego chaiga naende agenderere okonya abandi igo twamuganiria maya naende tuli nyuma yaye ntunyare kumusira naende ngakiara kanyusira abo turanyare kumusira kiagera twakire ngambi yamono natokonya togokonya okonne naende ntubwato buli meruko baranje ko tokonya nabo bagatokonya nonye ni nyumba muruche kanyumba twabegeta igana gasini nimono ngaguisha na abana na nonye ni su umuntu yatiga isako bera asamarita ngoro kutosibiri kwa mpandemo tengene kembo manya nasa
tori na mayanda manene sana so saba kwani nari gusaba asabarai baitu bari giti n'umugabana koito amusinyarigo so wanja kwaye atokonye ngeye sengenje mubara ko yotigiru n'abana bakesana mwana uri kureigurubu yo ndori pipi wa ekene kiranye kiroro ekonyarikane kero mwibulyo ya magusira omwana omwibulyo ya motigara oyu utanyare kulinda abana bambaga kabasuke ngo saba barayi baitu sumwa omoyo ubu wanja umusike Steve Mugaga Jerusalem mumai moto konye ga kimutu bwatisi mo gusigisa kwekenge chikogororoka tuinyure na Andrew tomo yari na gutigana na ikirero kyo bukonyi abonchoriria bechiro ya Kiumbu gutoke menyari bari chache county ya Kisii nigo besokirie na korokia ukogie chigo kwabo kubwatekana no kunererirwa kurwa ase abarai na boigo ekomiti yechiro eyo na boigo bakorera nigo abarai abo bose komiti eyo kubwaterana no musabu county na boigo umwadimini kurwa ase bunge nyari bari chache nigo bono banyarire goteba abange babo nigo baseri kurwa ase echire yo ekira bakubekirwa amamocho andake atari ayabo na asense moyende nigo barereire obokoreri obobe asechire yo ekira bakwanira amangana yeubi komenta kana gose ubi gochora kikimase chinsemecho na boigo bagotebati bobwati nonye chinyumba cha kebara wane yeikirete tukaimuka tukairwa ofisi yo mwadimi tukamanya gotebunga totenene chiro mbabe gete barasa tare 22 mutyenyokiana bakaimuka bagatacha marieta ito ya bari batengera to mwana nande bambwatete aso gwapirie kineki bakamanya goteba totenene chiro toreta rwa marure bana kare to koboria masuari ndo goteba egaikari tukoria igoro tukagenda mpaka ofisi tukaenda tukachikoboi tukateba na marure mako ya gumotenene kurwese chiro ekarongo bori nesesa omwana one atengera tu na akoimuka agoteba totenene chiro na rego koregi asara kia no ku Nairobi ubugima bwanko ngera ngache busi na ikire busige gatina kor na no mwaka nkara gotebunga ngande ke bagonde kirimino nkolikiruri rube ngendeka asinge nje yogotengera omwana bwo muswati oyo ekera atire neba ne bali mu mwana uri ekera atire ari bali ma otire nkoira na rasima abantu bagoke amana Kristo na atengire asinge nje omwana uri rani rasome skuru acha konya mama umwabo imanya kubwatandi kiruri Nsenko ni egunia timbu ati ni twara na onyenkera mana Kristo ntanga indire Kiano katebaiga abantu barabenya ari tutiga bantiga era go tuniri Kiumbu ga iga aturu cinga ntuntu batikendo to bara naro na chocho be tokonya tia manero araro gari marembe tubuati adimini ago to safa marube aire tari aya tari no ko liko adimini tayo ngago teba ngaso bitimpa bara ibon mbirete komite neri ye karansete igase karosia maruba mbake kali odomba maitikuri bakore nyore getande kya ikata kuiro konyo ko bori omuntu uri otawura muntu yo hoteli bono go sinywa otawura ningo anda otawura ngia tele ucha hoteli ngaki tutakire ko bera abo konyo atawura lakini bako eta bono batari ko teli kende gyosi o maana pi echo yalenga magane echo yalengo lakini ndo umuntu lekaba egacheka ba eduka dali mangana n'abantu b'igituko bagutondera mutore mutago tugusibori witokore gasi yo bachari wasinyire nabona yangu bateitorekene muchaye gutumigana ko chago tumyo kiguru maega lakini ndori ko suka maega tokwa nani bakachideka cyo moega ona karangora teruri rube fata mais tokwa na cho chicho to gwa karkani to wana chicho aste yo togo chicho tisie kire panye to gwa kana siringi 10 rero 20 to gwa kana kire chiduka ba chema ni bieko to chandire gari ago cho bitanda agwakana ebitanda agotagora otogetiro gotogeta guoko kwakioro tutagokora tokonyango tunetsingo mata ngaitogochi echo eye iga bagoteba ngato kari gosuso motaro ime eye gioniri eye rogera atambe onecho eye kare bayone teka tugokwana mbatageti gototegerera eye rogera atambe orocho mochando yo rusiko ogotokere tokonyara kwa control cha Kiumbu asto pare biasara kono tobwate mechande menge maiga utambe tokonyora maige twanyora chichabu chichiro rugo chabu goichiro ngano kwa gusutiri goja yagusu
unabona ga to nyakorera chinga kicintambe ebitanda byetu toje twatagorerwa nanda bago tutagora toje ko babona barabo me gotega na abate betu baro osio na ba me gotega na chema ni akorete nere bate beti batagora ebitanda baiterie ebintu byabo gochima bonto manya gukuminga ki ntubana ni jiro tole gosenga itoberete na watu wachorto muchemani na abantu bandi batakere gotokonya lakini badete gotokonya krato kubori nduri kubarra krama gosa abeire abagwita kando kandi inambende yakabiri abantu bechituko na chimotete motete abandi to kwaransi ngai motete to kende gochi osorori gochi enambende nkikiragera monyo gutumira kera aigwa kunu wasoka watiga abantu baba bagoteseka twa gochorete ntundu wanja korama na koirana asisiasa umuseneta wa kaunti ya Nyamira umusikie Okongo Mugeni nigo bono amochirichi sera chia umusikie William Ruto echo bono chitarabachi goikirana gusechi gokonya nabo gokogokia abakenya umusikie Okongo kaukona cross county ya Meru umugasorero nigo bono anyara kwera buna murobiri osha woboweni oyutarabako kore mirimo asinchira engikirano kigima nigo bonete gutugutirware na kagoboria buna oburai bonde koburaso abisi nyara kwirani omurobere obubueni omukoro murobere NHIF uri bwaborokia o edu afya na boigo omurobere obwakokonya abangina gose abasubati chingaki bako ibora abana omurobere Linda Mama SHA inafanya ama haifanyi? Inafanya haifanyi? Unajua William Ruto ametuma watu hapa na kamera wananiangalia. Wakisikia Okongo Mugeni sina kazi wametembea mbele wanatuma kamera. Kwa hivyo nikiuliza swali mnaniambia vizuri ndio nikirudi bunge nasema nilitembea Meru na Wameru waliniambia kwamba kuna shida ya SHA. Kule Kisii rais ameamua kunyanyasa wanyonge. Anasema kwamba kama unataka SHA ikusaidie unalipa mwaka mzima. Hapa mmeambiwa mlipe mwaka mzima? Niambie vizuri, mmeambiwa mlipe mwaka mzima? Na sisi tunakuambia Mheshimiwa William Ruto, wewe ulipochukua watamu ya uongozi ulisema kwamba wewe utakuwa ni rais ambaye atatetea mnyonge. Lakini sasa umegeuka mnyonge, wewe SHA unalipa kila mwezi. Lakini mnyonge unasema ati walipe mwaka mzima. Huyo ni mnyanyazi ama sio mnyanyazi? Nina imani kwamba tukimwambia kwamba akichukua uongozi, kitu ya kwanza ni kurudisha kitu inaitwa ile NHIF ya zamani, mtu analipa 500 kila mwezi. Mnaamini anaweza kubadilisha hiyo? Pili, tungetaka Mheshimiwa Rais ukichukua uongozi usitesa wamama hapa. Rudisha ile kitu inaitwa Linda na watoto wale wanaenda kule shule warudishiwe edu na bado wakulima nyinyi bado kuna sheria ilipitishwa mbolea mnapata mpati iko mbolea ama mpati mnielezi vizuri mbolea iko ama hamna sisi kule Nyamira tuioni tunasikia kwa speech ya Mheshimiwa William Ruto lakini mkulima hapati. Lakini mkifanya makosa kurudisha, Uhuru Muigai aliwaambia na mimi wacha niwaambie leo. Kuna sheria ilipitishwa inaitwa housing levy. Na hiyo sheria Mheshimiwa William Ruto alisema ikiwa wewe ni mkulima, ikiwa wewe ni mwanabiashara mpaka ulipe. Lakini haja kuuza nyinyi. Amesema akirudi second term yananyorosha nyinyi. Niwaambia siri, akirudi second term anafanya nini? Na korwa ase omoyogoyo webiriro me county ya Meru nigo mujumbe okitutu chache South omosike Anthony Kibageni nere wono atanyara gutigwa magigane kiro bono anyara kugikiria igati yebitambukiro biria serikali yaberege koimukia na bwego nekira otabuna tirasira bakenya bari bokonyora wense una yabetege kuria eira kiro yare guswa abisi nekiro amochirie murobere omanyakanete buna bottom up economic model. Kwa wale ambao mnasoma Biblia katika Proverbs 29 verse 2 inasema when the righteous are in power the people rejoice, lakini when the wicked are in power the people cry. Na mimi nimeona Wakenya sasa hivi wanalia. Honorable Munya, kama ujui, mimi nilikuwa advisor
wa the current President William Ruto. Nilikuwa advisor wake na tulitembea Kenya nzima tukiambia watu tutawatoa bottom, tuwalete wapi? Bottom. Na kweli tumefanya kazi hiyo kweli, na ndio sababu sisi tumeungana, na ninaambia hawa viongozi wa upinzani, Your Excellency Fred Matiang'i, Munya, Gachagua, Kalonzo, Wamalwa na Tembea, lazima mshikane, muwe kama Mukimo, mshikane kabisa. Hiyo itakuwa vizuri. Tusipate wengine wanajifanya hao ndio prefect. Ati wewe Matiang'i lazima uende utafute chama fulani. Ati wewe Munya lazima ukuje uniabudu. Ameharibu nchi yetu. Health is in tatters. Education is messed up. The economy is messed up. Huyo mtu mtamrudisha tena kweli? Huyo mtu mtamrudisha tena kweli? Mimi ningetaka Kenya nzima iweze kuona kwamba huku Meru watu wameamua wanaleta mabadiliko Kenya. Sivyo? Nikisema harambee, ninataka kuona wangapi wanasema one term. Na umujumbe usote umugirango umuske Silvana Sosoro nigo bono amochiri uyu kabere amomochiri uyu kabere umukonye bumrai wense muske Rigathi Gachagua ase ogotamuska uyore abisi bono umuske Kithure Kindiki ayiga nigo ayokwana ase chinsemo cha Shogoria egotoka mbiye county ya Tharaka Nithi nekira kuboria abrai bonsi bali me serikali kose murayondo wensi na bonente kwa maskani ae anamono chinga kichige kero siasa enyinge yabire gekwenekiwa. Mimi niko na message 3 peke yake. Ya kwanza ni kwa mtu anaitwa Wamunyoro. Lazima uheshimu Profesa Kindiki. Hatukubembelezi. Hakuna kitu nashinda profesa au mshindi kazi. Wewe lazima uheshimu Profesa Kindiki. Profesa Kindiki sirika yako bwana. Uwezi enda unatusitusi yeye kila mahali bwana. Huyu ni mtu wa kazi. Huyu ni mtu anajituma. Huyu amepewa kazi ambayo wewe ulishindwa. Wakati ulipewa hiyo kazi, wewe ulishindwa. Profesa saa hii ako hapa. Anatoka hapa, anaenda Narok. Kesho ako Kisii. Kesho kutwa ako Eldoret. The other day ako Mombasa. The other day ako Kisumu. Wewe ni mtu wa kijiji. Waachana na Profesa Kindiki bwana. Na kama unatusi Profesa Kindiki, jaribu kuja hapa Mara ujaribu kuongea hiyo maneno hapa. Mimi leo nakuja kuambia watu wa Mara namna hii. Muli tuzalia muungwana sana. Na nimesikia mumesema maneno ya 2032. Hata sisi kutoka Kisii tuko hapa bwana. Hata sisi tumejipanga hapa. Hata sisi tumefanya nini? Si nyinyi mnajua naibu wake atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Atakuwa nani? Si atakuwa Osoro? Si atakuwa Osoro? Si Osoro ndio huyo anazungumza hapa. Mimi ninawaambia watu wa Tharaka Nithi County ya kwamba serikali ya 2027 ishapangika, imeisha. Ile sisi saa hii tunaangalia ni 2032. Ya 2027 William Ruto na Profesa Kindiki. Ni kweli si kweli? Na si kwa sababu tu ya mdomo, ni kwa sababu ya kazi ambayo William Ruto na Profesa Kindiki wanapanga. Mimi ninajua na ense moyo kwa mrelia serikali kekurawa na muske Rigathi Gachagua muske Martha Karua muske Kalonzo Musyoka na bego muske Eugene Wamalwa nigo bono banyare gutarira abantu borogungo ro Mount Kenya na kusanga na bamenyi bechinsemeche gati ya county chiribatarira ngamone county ya Embu county ya Kirinyaga na bego chinsemo chinde chinyenge nekiro bagendera konia chisera chabo igoro yoko Rusia serikali eye ere avisia se amatukaega. Tumeketi tumesikizana. Sisi yote tutaketi tutoe kiongozi moja wa kupambana na Kasongo. Si ndio? Watu ya Runyaje nimuulize. Tukisikizana ni Martha Wangari Karua. Mtampigia kura?
Tukisikizana ni Eugene Wamalwa mtampigia kura. Tukisikizana ni JB Muturi mtampigia kura. Je, tukisikizana ni cousin wetu Kalonzo Musyoka mtampigia kura. Na kwa wakisikizana ya kwamba Rigiji anatosha mtanipigia kura. Kwanza nimwambie watu ya Runyenje, wakisikizana ni Rigiji, mimi nitakibiza kama baisikeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Kumtoa Ruto haitakuwa jambo la kuchezea. Ni safari ya ukombozi. Kwa hivyo nyinyi ni wakombozi number 1. Ukombozi ni kama vile kina Dedan Kimathi walikomboa nchi yetu. Ni ukombozi kwa sababu vijana wetu Gen Z wameuawa, na mesikia Jebi akisema wengine hawajulikani wako wapi. Kwa hivyo katiba ambayo Kibaki alituachia, na mimi nikiwa makamu wa Kibaki, ni katiba ambayo ndio inaturuhusu tuje hapa tuongee na nyinyi. Kama si hivyo, huyo Ruto angekuwa amemweka korokoroni ndugu yetu Rigiji. JB Muturi akitekwa nyara, wewe mtu wa Kiretiri hapa una usalama kweli? Kwa hivyo kama mtu ameshindwa kulinda usalama, maisha na mali ya wananchi, huyo hastahili kujiita rais tena. Jukumu la serikali la kwanza ni kulinda mali na maisha ya raia wake. Lakini kama kwa nchi watu wanatekwa nyara na kuuawa kiholela, huyo mtu hastahili kujiita rais, ama serikali yake haistahili kuitwa serikali. Sawa sawa? Ndio sababu umeona vyama vyetu zote tuko hapa. Kwanza ni uongo na uongo. Ya pili ni mauaji. Ya tatu ni ufisadi. Huyo mtu hawezi badilika. Amuletera pesa mulie. Lakini muendelee kusema mambo ni aende asiende. Tuungane tusiungane. Tujikomboe tusijikomboe. Ya mwisho, vijana mpo, tunataka wale hawana ID cards waende wachukue, na mchukue kura nyote. Wancho murire oikirabo nigo turachi kugenda asensemo yomuburera nere Lucas Omugaka korena se bono nigo ngukwireneria mbia muno ikiagera kwabire umwege no ime Getembe TV korwa nonyo mwako gachagete gwikira matuka ega wiki ngima gwikira ritukeriga ria Jumamosi korende nekero goche gotumuka gosekera goche gotwara obotuko bwao obotuko obotwareru kigimana bari bare semeremo bare night shift na rabo manyare gotwara tinga kicinyororo ase mokora emirimo nchengruko Matilda oyo bobaigwa na veni nyaboke okwenekeria hayega agwikira sinjira yebimanyero Mike Wills bakoboterana na matundra bakoachibicha nerio gia sinjira engikerano kegima na mwancho murigire asinjira yabene abateneneri bigitasenike kya Getembe TV na bravo bia muno sana korene enyorere umugurera nere Lucas Omugaka tofusako Oscar. Na mai wacha rais wetu watuonyeshe hapa rais. Diro bulia tenge chire siasi chikale konyegera wuka ebinte bichagiteka ndo chikuru etenti ane ya mwino gaiga mwangire ngora nche mbwate maiki gaiga mte speaker pole mochi mosi umusikesha gwa ndo sikafisa nayo kale etenti ya mwino ga inga kibono muamwire. Sisi tumekubaliana ya kwamba tutatoa kiongozi moja kupambana na Kasongo. Sekio moske Kasongo lazima aende nyumbani. Madam kai tonta cha kukuli buno moskesha wako teba. Yani Gachagua unshindwa hata kwenda raundi nusu uongozi. Watuambia si one time, utaweza nini? Kugentonge yora nyale. Hasa ni ipi anatafuta? Moske Ruto era ongeje kwa Ruto ishiko. Na watu wawache wasiwasi.
siasa yachakire. Mambo ya siasa bado. Ruto karakira. Karatulia pi. Nchibono kuona na mabaka. Ikubolo aye umuskeshagwa. Ingwa chorire. I have studied maneno ya Kalonzo Musyoka. Ile bintu ngora. Ngikwarorire. Huyu Raila alikuwa anasema ati Kalonzo ni watermelon. Userira tebanga pado umora chora candidate. Na musikuwe confused na hii maneno ya Raila kusema hatujatoa candidate nini. Huyu mzee ni mjanja sana. Pale kwa Ruto ametengeneza grupu mbili. Intanga nirili. Grupu moja ni ya kutoa pesa kwa Ruto. Ulisikia wapi? Ile akina Junet kumusifu broad base ni pesa itoke. Sisi hatujasema tumeingia kwa Ruto. Bwana serikali Ruto ndiye amekuja kwetu. Viti na ile mambo wamehaidana na Ruto. Na kwa sababu anajua Ruto pia ni conman, hawezi timiza ile mmekubaliana, ameuda grupu nyingine ya kina Sifuna ya kupiga kelele. Ayomze. Wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema so hiyo tagu ulikuwa umewekelea Kalonzo, tumekubadika wewe ndio watermelon. Kalonzo is a patriotic son of this republic. Kratika. Kusina mwenye kwaroka nga Kalonzo ne watermelon. Nenda bono ngakiko ikira kwa tebanga Kalonzo wika. Nyinyi ndio mtaamua what you want with him. Because we don't understand him. We don't. Ukweli ni kwamba tulimtafuta. Tukimtafuta akuje kwetu anarudi kwa ile mzee ya kusimia. Hata siku ameaibishwa. Sisi ndio tulikuwa tunamtetea. Mlisikia nikimtetea? Anaitwa interview. Interview kiyo. Ni intense konsa bana ketega na roba ende sukuru basome. Kwa sababu nombo byangu kwa. Ebi interview kana minya sara kwira nini. Yuko ni wote tomanya bukimu buya ni mate nyasa na acha gokonye. Aya kole binto transparent and accountability no mondo mina. Egere binto bebe. Aita to kali kumana. Kratika. Kira nongo kiro musmari ngapa. Omoro wali kumubule na churu kasbo kana chire. Stores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo as showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate no corrugated na wigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo gucanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene
nene duka ya Safaricom. Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone